gede guys. Ada apa siapa guys? Siapa tuh? Apaan tuh? Ya guys, kita jadi pengantin ada Queen Manik guys. Hari ini jadi pengantin Queen Manik guys. oke. Emang titik itu kan itu udah bagus tuh. Nah iya, Heeh. nulis oke ini. Guys, nih pengantin Queen Manik guys. Gaya tuh gaya pengantin tuh kumaha tuh. Nah, gitu. Gak ada awewena guys. Oh, enak guys. Jombli. Lagi zombie guys. Jomblo apa zombie? Jombli. Tama kayak anu kos obat aja. Warna naon? Anu hideung kos Bandungan. Oh, tiang netral. Tuh guys, nanti mau salin dulu guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Jangan lupa like and subscribe guys. Komen.